Nshuti za Gisheni TV turabasuhuje. Muri iyi minsi rero murazi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari hamaze iminsi igikorwa cy'amatora, ariko nubwo kitagenze neza uko abantu wenda bari babyiteze, ariko ibyavuyemo nyine seni ariyo bita Komisiyo Nationale Electorale Independante ntabwo yabuze gusohora nyine urutonde cyangwa se intsinzi ya Felix Antoine Tshisekedi ku manota 42.89 ku ijana, mu gihe abandi nyine ubwo bari bagize 28.7. uwari ukurikiye nyine Felix Antoine Tshisekedi akaba ari Moise Katumbi wagize amanota 29.3 ku ijana. Muti mbese bagiye barushanwa gute? Uko abo bakandida nyine bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwaniraga umwanya w'umukuru w'igihugu bagiye barushanwa gute, dukurikije uko za province cyangwa se intara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye zitora. Baragira bateraho muri base Uwere Moise Katumbi yagize 20%, Felix Antoine Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye bose hamwe bagira 45%. Hanyuma intara Equateur Moise Katumbi yagize 35%, Felix Antoine Tshisekedi agira 55%, abandi basigaye bagira 10%. Muri ho Katanga rero ariho Moise Katumbi nyine avuka, akaba nawe niyamamazaga, yagize 50%, Felix Antoine Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye bahagirira 15%. Baragenda bakati mbese muri Horumami naho Moise Katumbi yari afite abantu bamushyigikiye, yari yagize 70%, Felix Antoine Tshisekedi agira 15%, abandi basigaye nabo bagira 15%. Tukamanuka rero muri ho Uwere Moise Katumbi yagize 10%, Felix Antoine Tshisekedi agira 25%, abasigaye bose nyine muri ho Uwere bari bagize 65%. Baragenda bakagera tukagera mu ntara ya Ituri, Moise Katumbi yagize 20%, Felix Tshisekedi agira 40%, abandi basigaye bagira 40%. Tukagenda rero tukagera za Kasayi aho Moise Katumbi yagize 0.5%. Ahangaha Felix Antoine Tshisekedi rwose yarazamutse agira 8.5%, abandi basigaye basigara basaranganya 10%. Tukagera mu ntara ya Kasayi Centrale, Moise Katumbi yagize 10%, Felix Antoine Tshisekedi agira 65%, abandi bagira 25%. Tugakomeza tukagera muri Kasayi Orientale aho Moise Katumbi yagize 0.2%, Felix Antoine Tshisekedi yose muri Kasayi Orientale yarazamutse agira ibice 90%, agira 90%, abandi basigaye bagira 0.8%. Kinshasa rero Moise Katumbi ntabwo yagiriye amahirwe, naho yagize 17%, Felix Tshisekedi agira 62%, abandi basigaye basaranganya 21%. Tugeze muri Kongo rero Centrale Moise Katumbi yagize 13%, muri Kongo Centrale ubwo Felix Antoine Tshisekedi agira 50%, abandi basigaye basaranganya 37%. Twakomeza tukagera muri Kwango nayo ni intara nyize yagize Repubulika Demokarasi ya Kongo, Moise Katumbi yagize 30%, Felix Antoine Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye nabo bagira 35%. Tugakomeza tukagera muri Kwilu Moise Katumbi yagize 25%, Felix Antoine Tshisekedi agira 20%, abandi basigaye basaranganya 55%. Tugakomeza tukareba mu ntara ya Lomami aho Moise Katumbi yakubitiwe rwose areba inzega yari yagize 0.5%, Felix Antoine Tshisekedi arazamuka agira 72%, abandi basigaye basaranganya 13%. Tugakomeza tukagera mu ntara ya Lualaba aho Moise Katumbi yarazamutse rwose agira 85%, Felix Antoine Tshisekedi aratsindwa agira 10%, abandi basigaye bagira 0.5%. Tukagera mu province yitwa ya Mai Ndombi, Moise Katumbi yagize 13%, Felix Antoine Tshisekedi agira 22%, abandi basigaye basaranganya 65%. Iyo tugeze mu ntara ya Maniema Moise Katumbi yagize 55%, Felix Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye nabo bagira 10%. Tugakomeza mu ntara ya Mongala ubwo Moise Katumbi yagize 25%, Felix Tshisekedi agira 60%, abandi basigaye bagira 15%. Tugakomeza tukaza hano hakuno mu bugufi mu burasirazuba bwa Kongo muri Nord Kivu, Moise Katumbi yagize 10%, Felix Tshisekedi agira 65%, abasigaye bagira 55%.
tugakomeza tukagera muri Noro Ubangi. Muri Noro Ubangi Moise Katumbi yagiye 25%, Felix Tshisekedi agira 40%, abasigaye bagira 35%. Tugakomeza tukagera mu ntara ya Sankuru. Mu ntara ya Sankuru Moise Katumbi yagira 20%, Felix Tshisekedi agira 70%, abandi basigaye bagira 10%. Tugakomeza tukagera muri Sud Kivu, aho Moise Katumbi yagize 20%, Felix Tshisekedi akagira 50%, abandi basigaye bagira 30%. Tugakomeza twagera muri Sud Ubangi. Muri Sud Ubangi Moise Katumbi yagiye 30%, Felix Tshisekedi agira 40%, abandi basigaye bagira 30%. Twajya mu ntara rero ya Tanganyika, muri province ya Tanganyika, Moise Katumbi yari yagize 80%, Felix Tshisekedi aratsindirwa bikabije agira 0.5%, abandi basigaye nabo bagira 15%. Twagera mu ntara ya Chopo, Moise Katumbi yagize 45%, Felix Tshisekedi agira 40%, abandi basigaye bagira 15%. Mu ntara rero ya Chuapa, Moise Katumbi yagize 30%, abandi basigaye Felix Tshisekedi agira 20%, abandi nabo basigaye bari bagize 50%. Ubwo nyine muri rusange Moise Katumbi yagize 29.3%, naho Felix Antoine Tshisekedi agira 42.92%, abandi basigaye bose nyine bagabana amajwi yari asigaye ari 28.7%. Ubwo rero murumva ko uko byakagenda kose nyine muri Repubulika nyine Iharanira Demokarasi ya Kongo amatora yarabaye. Bavugaga yuko hari hajemo nyine ibintu bya irregularité, aho amatora amwe n'amwe yagiye nyine atangira atinze, ariko ntibyabujije kuba ahandi, ndetse ibikoresho by'amatora baratwika bakubita abantu amabuye, ariko ntibyabujije kuba. Urumva ko rero Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagize intsinzi y'amanota 42.92%. Ubwo ni ukuvuga yuko nyine Perezida Felix Antoine Tshisekedi akomeje nyine kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri manda ya kabiri, kubera yuko manda ya mbere nyine ubwo ngubwo yari yarashoje ikivi mu myaka yatambutse. Ubu rero nyine akaba yongeye gutorwa ku yindi nshuro ya kabiri nyine kugira ngo ayobore kiriya gihugu nyine cy'abaturanyi aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibice bimwe na bimwe nyine bitatoye nko mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ibyo ngibyo ntabwo guverinoma y'Kinshasa cyangwa se n'abandi nyine bayishyigikiye n'abaturage bandi nyine batoye babujije yuko nyine ubwo umukandida nyine twavuga ko umukandida nyine watsinze n'ubundi agomba gufata agakoni k'ubuyobozi agakomeza kuyobora nyine mu yindi myaka, ndumva ari imyaka 5 n'abatorerwa, agakomeza nyine agakomeza manda ye nyine bwa kabiri muri iyo myaka 5 kugeza igihe wenda nayo azayirangiriza niba Imana mbese ikimutije ubugingo, ko muri isi muzi ko twese nyine tuba turi abagenzi. Ubwo rero twavuga tuti ibyo mu matora ya Kongo nyine birarangiye, ubwo igisigaye ni ukwitega mbese intambara iba mu burasirazuba bwa Kongo, umutekano muke uba muri Est du Congo. Uyu Felix Antoine Tshisekedi uvuga yuko nyine we yimirije ashyize intambara imbere, azayisoza akoresha intambara, uwo mutekano nyine azawuzana akoresha intambara, cyangwa se wenda azagenda mu kwadobuta nyine inzira y'amahoro n'imishyikirano hamwe n'abamurwanya. Ubwo nibyo nyine twatega amaso, ubwo tuzakomeza tugende dukurikirana turebe uko ibihe bigenda biha ibindi, ariko ikigaragara cyo nuko nyine intsinzi nyine ari Antoine Chilombo Tshisekedi nyine akaba afashe manda ya kabiri. Ubwo turakomeza nyine tugende tubakurikirana uko bizajya bigenda uko bukeye n'uko bwije. Amakuru yandi n'igihe azarahirira ubwo tuzabibagezaho mu biganiro byacu bitaha. Mukomeze gukurikiranira bugufi nyine televiziyo yacu ya Action TV. Mugire amahoro. Inshuti za Action TV turabasuhuje. Muri iyi minsi rero murazi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari hamaze iminsi igikorwa cy'amatora, ariko nubwo kitagenze neza uko abantu wenda bari babyiteze, ariko ibyavuyemo nyine seni ari bita Commission Nationale Electorale Independante ntabwo yabuze gusohora nyine urutonde cyangwa se intsinzi ya Felix Antoine Tshisekedi ku manota 42.89%, mu gihe abandi nyine ubwo bari bagize 28.7%. Uwari ukurikiye nyine Felix Antoine Tshisekedi akaba ari Moise Katumbi wagize amanota 29.3%. Muti mbese bagiye barushanwa gute? Uko abo bakandida nyine bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwaniraga umwanya w'umukuru w'igihugu bagiye barushanwa gute, dukurikije uko za province cyangwa se intara zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye zitora.
baragira bati rero muri baze Uwere Moise Katumbi yagize 20%, Felix Antoine Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye bose hamwe bagira 45%. Hanyuma intara ya Ekwateri Moise Katumbi yagize 35%, Felix Antoine Tshisekedi agira 55%, abandi basigaye bagira 10%. Muri ho Katanga rero hariho Moise Katumbi nyine avuka, akaba nawe niyamamazaga yagize 50%, Felix Antoine Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye bahagirira 15%. Baragenda bakati mbese muri ho Rumami naho Moise Katumbi yari afite abantu bamushyigikiye, yari yagize 70%, Felix Antoine Tshisekedi agira 15%, abandi basigaye nabo bagira 15%. Tukamanuka rero muri ho Uwere Moise Katumbi yagize 10%, Felix Antoine Tshisekedi agira 25%, abasigaye bose nyine muri ho Uwere bari bagize 65%. Baragenda bakagera tukagera mu ntara ya Ituri, Moise Katumbi yagize 20%, Felix Tshisekedi agira 40%, abandi basigaye bagira 40%. Tukagenda rero tukagera za Kasayi aho Moise Katumbi yagize 0.5%. Ahangaha Felix Antoine Tshisekedi rwose yarazamutse agira 8.5%, abandi basigaye basigara basaranganya 10%. Tukagera mu ntara ya Kasayi Centrale, Moise Katumbi yagize 10%, Felix Antoine Tshisekedi agira 65%, abandi bagira 25%. Tugakomeza tukagera muri Kasayi Orientale aho Moise Katumbi yagize 0.2%, Felix Antoine Tshisekedi yose muri Kasayi Orientale yarazamutse agira ibice 90%, agira 90%, abandi basigaye bagira 0.8%. Kinshasa rero Moise Katumbi ntabwo yagiriye amahirwe, naho yagize 17%, Felix Tshisekedi agira 62%, abandi basigaye basaranganya 21%. Tugeze muri Kongo rero Centrale Moise Katumbi bagize 13%, muri Kongo Centrale ubwo Felix Antoine Tshisekedi agira 50%, abandi basigaye basaranganya 37%. Twakomeza tukagera muri Kwango nayo ni intara nyize yagize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Moise Katumbi yagize 30%, Felix Antoine Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye nabo bagira 35%. Tugakomeza tukagera muri Kwilu Moise Katumbi yagize 25%, Felix Antoine Tshisekedi agira 20%, abandi basigaye basaranganya 55%. Tugakomeza tukareba mu ntara ya Rumami aho Moise Katumbi yakubitiwe rwose areba inzega yari yagize 0.5%, Felix Antoine Tshisekedi arazamuka agira 72%, abandi basigaye basaranganya 13%. Tugakomeza tukagera mu ntara ya Lualaba aho Moise Katumbi yarazamutse rwose agira 85%, Felix Antoine Tshisekedi yaratsindwa agira 10%, abandi basigaye bagira 0.5%. Tukagera mu province yitwa ya Mai Ndombi, Moise Katumbi yagize 13%, Felix Antoine Tshisekedi agira 22%, abandi basigaye basaranganya 65%. Iyo tugeze mu ntara ya Maniema Moise Katumbi yagize 55%, Felix Tshisekedi agira 35%, abandi basigaye nabo bagira 10%. Tugakomeza mu ntara ya Mongala ubwo Moise Katumbi yagize 25%, Felix Tshisekedi agira 60%, abandi basigaye bagira 15%. Tugakomeza tukaza hano hakuno mu bugufi mu burasirazuba bwa Kongo muri Nord Kivu, Moise Katumbi yagize 10%, Felix Tshisekedi agira 35%, abasigaye bagira 55%. Tugakomeza